Andam chiang na mo lungmali post Thawngchimnak in nan kut kanin tlai na thong ni kul le thum Zing ni li Zinglei Thawngchimnak kan rak thok lai tu Zing kan chim ding mi tlang tar cheu khat na chu thien ram kul tal in ka do nak afa nak ram kul le ram then panga a SCC ral frang ni hum him nak le ram relay minister an thlen rem na Tichia say SCC ral frang sakhan KNLA tang ti phuni an lak ral frang nga an thi pin a meithal zun kulan hi an lak chi tang go peng ogot thachung a SCC ral frang kut in mipi pakwa an thi pasari hliam an tuar chawchi khwa SCC ral frang sakhan PDF ni an lak ral frang panga an thi I hriam nam tampi an lak chi Shwebo peng a mipi paruk SCC ral frang ni arong umlo in an tlai na I an tha na ti mi thong le thong pang dang na an raksilai Chinram kul tal in ka do nak afa nak ram kul le ram then panga a SCC ral frang ni hum him nak le ram relay minister an thlen rem na ka do nak fak ngai achuak I ral frang le thi mi le liam tor an tambik nak ram kul le ram then panga a hum him nak le ram relay kong kaw minister an thlen rem nak na kong SCC ral frang chawza ni September ni khat a an lang tar tlang chung hriam tlai hmun hma asimi kachin karen ni karen chinram kul le mandalay ram then na a thlen rem nak an to na hi si KIA he ka do nak fak ngai achuat nak kachin ram kul a Colonel Angchi Lin chu Colonel Chotura in an thlen I ral frang athi mi an tambik na karen ni ram kul a Colonel mi wain chu Colonel tan so aw in an thlen Mapin a chinram kul hum him nak le ramri kong ka minister Colonel Hawe aw chu Colonel Tengthun aw ni athen karen ni ram kul a Colonel Myumin naw chu Colonel Min cho tu in an thlen I Mandalay ram then a Colonel cho min zong nilin so in an thlen atu bantuk an thlen rem nak ram kul le ram then na hi SCC ral frang athi mi le riam tor an tambik nak hun ma na an se an chan mi na chung in rian pek ti lo mi na chu ral ram a her nak a an kal tar kho na tia ral frang le ne niam cheu khat ni an chim alwan chia ogot khazar khat nak leo zong a ral frang boy major le colonel pol an thlen rep mi som ruk pakhat na zong ral ram a her nak mun a kal tar ding in an tim tua na tia an thai Tichia say SCC ral frang sakhan KNLA tang ti phuni an lak ral frang nga an thi pin a meithal zun kulan hi an lak chi KNU hum hak nak mun ram nyawli pi peng kop mu mong peng Tichia say SCC ral frang sakhan chu KNLA Brigade Pathum ral kap le tang ti phuni kan lak tia KNU ni September ni a an lak tar Tichia say ral frang sakhan chu KNLA battalion Pariat le pakwa KNDO battalion Pathum Natal in PDF tang ti phunha ni ogot ni som thum le ni khat jing swimelam panga thuk a ta sham an thok I September ni khat zan le swimelam panga le cheu a an lak hi si hi ka do nak chung a SCC ral frang le nga an thi I ral frang le hriam nam commando hriam nam panhi tal in meithal zun kul le zun ni an lak pek chi na hi sakhan a hin ral frang kha laya zali le som thum kwa le kha laya som ruk kha maya zathum le som nga kha maya zathum le som nga khat nga hun an khor nak hun se hi ka do nak leo a ral thang le ni mi pi in le lo siang in le si zung ti bantuk ani phan cha a le phalaya zali le som thum kwa ral thang battalion le ni zale kulen hi le zale som nga le phalaya som ruk battalion na in zale kul shem ngan in amvun bom na cha a har ngai in hi sakhan chu kan lak kho tia KNU ni an lak dar mani khat chung ka do nak a KNLA tang ti phu in ral ka panhi anun nak aliam hiral frang sakhan ummi na ni mi pi sin a an to sarnak athat lo pin a atu le tu hriam ngan in kwami an kaling mangha ruang a sakhan kan lak pek na hi asitia KNU ni an lang tar chi Kango peng ogot chung a SCC ral frang kut in mi pi pakwa an thi pasari hliam an tuar
Magoiram then gang ko peng a ogot la chunglong a si ral sangkut in mi pi pakwa an thi I minung poriat liam an tuar tia thei se si ral sang ni tlai in an tha mi natal in shamngan ka mi ruang a mi pi pakwa an thi hi se ral sang shamngan ka mi ruang a nu pathum tal in mi pi paruk an thi I minung pathum chu tlai in an tha na athi mi na hi khuthum in an se athi mi cheu khat na chu ka do nak zong lo in ral sang shamngan ka mi ni an tlak na tia gang ko peng khwa mi pakhat ni achim si ral sang shamngan ka mi ruang a ogot ni riat in hlei nga kar ye ta khwa nu pakhat min ta khwa nu pakhat le pa pakhat ale khwa nu pakhat le pa pakhat an thi I minung pali hliam an tuar mapin a ogot ni kulen ni riat ni a rangko khwara sang sakhan shamngan ka mi ruang a sengdu khwa mi nu pakhat a thi I minung pali hliam an tuar ogot ni sha liao gang go peng ni tlak lei a ra sang ra lam sial mi hna ni singdu khwa mi pathum an tha hna tia yo alin tan ni alang tar atu leo a pdf ni ahum hak mi gang go peng khote cheu khat a pyu so thi ra sang pol chu edin an hercha a edin colding in a chok wak mi pyu so thi le pdf kar a ka do nak a chuak lang mang tia thei si Chauchi khwa si ra sang sakhan pdf ni an lak ra sang panga an thi shem tampi an lak chi kachin ram kul shwe ku peng chauchi khwa a hun khwar mi si ra sang sakhan pakhat chu kan lak I ra sang panga an thi pin a shem tampi zong kan lak chi tia miula pdf le shwe ko pdf ni an lang tar September ni khat Zinglei Thawngchimnak pakhat le hlei nga tluk a chauchi khwa si ral sang ramma somre ret put tang kha laya somsari la pasari ral sang le palik nak sakhan chu kpdf battalion ni lu no in an lak hi se hi ka do nak a ral sang lei panga an thi I paruk hliam an tuar ma1 meithal zun khatal in ral sang lei shem tampi zong an lak chi hi sakhan kan lu no na leo a swimilam pathum thluk kan ikap I ral sang na chu nu lei a anzam di an shyamnam kan lak pek mi na zong atam shyamnam kan lak nu a nu lei kan pil kho in ral tuk nak ban long ni abun bom chol na tia shwe ko pdf don vong wei tu pakhat ni achim ral sang lei achi mi le hliam tuar an tam cha a Zinglei Thawngchimnak pasari tuk a jet fighter pahnih ni avun bom na pin a Thawngchimnak pariat tuk a mi-35 ral tuk nak helicopter ni avun bom than na in kan ma lei chu kan him tia kpdf ni an lang tar chi Shwebo peng a mi pi paruk si ral sang ni aruang lo in an tlai hna I an tha hna Sagai ram then shwebo peng khote na a ra lam sial mi si ral sang pol ni mi pi paruk aruang lo in an tlai hna I an tha hna tia shwebo peng thongjap nak ni alang tar alon chia mi ogot nikul a khan si ral sang ni mi pi pali an tlai hna I ral pho a an man hna chunu a chipa khwa an lu no I mi pi ral ka pdf sakhan fa mi pakhat zong an lu no si ral sang ni chipa khwa an lu no leo a mi pi pakhat meithal in an ka tha pin a mi pi thilri an fir piak na maka khwa in an chua lei a ral pho I an tlai mi na mi pi pathum an tha na si ral sang ni atu bantuk in ral lam sial in shwebo peng chung a mi pi paruk an tha na I pakhat chu alu an tan tia khatit ni alang tar Phupeng a nu tlai shem in athat tu pa chu athi lan lo shri o tar ding in bia an khia piak paguram then ni chua lei Phupeng khote pakhat a nu tlai shem nu a tha in aruak zong in akhang nu chi tu pa pakhat chu athi lan lo shri o tar ding in thongni kul la thum ogot nu som thum le ni khat ni a rangu pengkom bichai zung ni bekhia nak atwa tia khiu khwa mi alik he nei niam pakhat ni achim lai nong tu hi phiu peng yi cho khwa mi ang so mi asi I kumriat tluk an umti changmi anupi chu thongni kulan hi January ni sari leo a atha I balai khur pakhat a aruak athu ma pin a nu pakhat zong atlai threm nu a atha I
in akhang mo chi cha a atu bantuk im achung a bia an khia piak hi si ama chu sual nak atu anu in magoi ram then tang dun chi peng le nam mau peng chuk a i alon chia thong ni kul len ni July ni ruk leo a an rak kai mitha tu ang so min chu tang mu peng kom bechai zung ni mitha lai non na ubari pau ma zathum le som sari le paruk pakhat nak in kumkul thong pau ma zali le som thum ruk ning in kum thra thong thak ding le pau ma zathum le pani pakhat bi nak in athi lan lo shi o tar ding in bia an khia pek hi si Iyawadi ram 10 August chung a anu ji le PDF nan ipe tlai ti in minau minung kulasari an tlai na Iyawadi ram 10 a alwan cha August chung a anu ji chawza le PDF nan ipe tlai ti swalpu in minau longte minung kulasari an tlai na tia tol chung mi ni an chim minau kulasari an tlai min ha hi ogot nikhat in nisom thum le nikhat kar a SCC ra rangkut tang chawza zung rian ton na ni chaklat nak to in an tlai na hi si minau an tlai min ha hi ubari ning in chaklat nak to ta kan in du ti in an au na tlai atong min ha hi lekong to in po a chom mi le thilzor mi deu an sin na minau deu thim in an tlai khun na hi ubari ning in an toril te kau na lai tia shinni pakhat ni achim tlai atong mi chung a minung kulali hi kumkul tluk pa lai khat le kumkul le kumni tluk nu minung paruk kumkul le kumkwa tluk pa minung pasra na an si tia kan thai pakho ku motolam a ahau thei lo shem tlai pu ni moto pakhat an ka panga an thi ogot ni som thum la ni khat zan lei sang khan magoi ram 10 pakho ku peng yi sa chol moto lam chung a moto pakhat chu a hau thei lo shem tlai phu mai thal ka nak aton cha a chung a chit mi minung panga an thi tia che the zau khan tu phu chung in ton vo ngai tu pakhat ni alak dar ogot ni som thum la ni khat zan lei similam panga tluk khan yi sa cho in pakho ku karlak moto lam chung a achang mi thil ase moto chung a mi pa pathum le nu pani an si I an ruak hi isa chu mi pi si in a an chia na tia to chung mi pakhat ni achim hi kong he pe tlai in pakho ku peng ral veng tu pakhat ni achim mi chu ka tha tong mi na hi isa chu a siang in sak mi chaklat nak rangai in an kir lei a an ka mi na ase an di lak in siang in sak nak a nol ngai tu le tron vo ngai tu na an si tia achim chei Ziraban ko chung in pakhat chung shem ngan tlak nak in tol chung mi panni an nun nak liam panni liam an tuar September ni khat zan lei swimilam panni tluk a ko khain peng nampaka khopong moto lampi chung a ummi Ziraban khwa chung khar ko sak nak in pakhat chung shem ngan tlak nak in tol chung mi panni an nun nak liam panni ni liam an tuar tia thei si Shangman tlak nak mun a kumsom thumle kumkwa thluk upa pakhat anun nak aliam midang pakhat chu si in an phakpi hnu tompal a aliam ve ata mi panni liam tor mi na chu ko khain si in a zo khat le thobul cho ma leo an si tia an lang dar hi kong he pe tlai in ka do nak pong kam a ummi to chung mi pakhat ni achim mi chu batalem pakwan na umnak lei in shangman hi voikul tluk an ka malak a pakhat chu maka mun a hin atla I silai tia achim kumpak moto chan sual nak in moto khaltu anun nak aliam panni liam antuar September ni hi Zing swimilam poriat luk a yanggong mandale moto lampi in mengzale lenga tluk a hlat nak mun a kumpak moto pakhat rang tuk khal nak in chan sual nak atong I thingkung apa tia thei si chan sual ton nak mun mengzale lenga tluk a mai that tu ral kap le palik cheu khat ni bom chat nak ton vo an lak tia an lang tar chi amhun a moto khaltu anun nak aliam I achung a chit mi panni ni hliam fak an tuar an panni in yomyo mi pi si in pi a an klik pi na tia thei si Armenia le Azerbaijan boinak a minung panni an thi Armenia Defense Ministry ni kan hnu khan Azerbaijan ral kap an ka na tia thei si ka dau nak mun a Armenia ral kap panni an thi midang pakhat ni hliam atwar
Azerbaijan Ral Cup ni Armenia Ral Cup riam an tur nu a le rul sam in an ka ve na tia an lang ter rampan ni karlak boy bai nak hi Yerevan chu ramri kong a boy nak asar tu le international community hroisual tu a an pu tia thei tu Zing kan Thawngchimnak chu mavial in kan dong tar ri lai lungmali post tha zang akan pe tu nan di lak chung a kanilom tuk lungmali post Facebook like follow le YouTube channel a subscribe kan to pek cheu ding in kanin som na